Pastor amelala usiku wote akiomba, lakini matokeo ni tofauti. Sometimes watu wangeshikana mkono wa kuombea. Unajua hawa mapasta sometimes tunawahukumu, lakini imekuwa ngumu sana, ngumu sana, ngumu, kwa sababu Mungu alimwambia Musa, lete watu 72 nitoe ile roho nimekuwekea, ili niweke kwao wakusaidie. Sijui nani anaweza kunisaidia. I'm feeling pain in my heart. Unafanya kazi na watu 10 years wanaondoka.